Hmar Chanchinthar ngai thatu hai in reng in sibai thajing ni som pali zirtop ni sang ni le som ni Chanchinthar tin tu mercy lalumpui Ahmasan Chanchin langsar zul hai Churachandpur district hupa India Independence Day lomna saikot khelzola mangding Police pakhat kavir shipui le na thi Pherzol SP le lungthulin khotlang thuitu in rontlang Pasal Chani Patriots Day Manipura ursun taka in ser UCM in Manipur MLA le MP hai India le Naga Health Pol hai in dik na chungchanga angir mun sukching dingin anor tu hin chanchin kim changlemin Tlajing ni som pathum sang ni le som ni a Churachandpur district rural tu hai in thusu kan sim danin kum sang ni le som ni Churachandpur district hupa India zalen nani India Independence Day lomna chu saikot khelzola ursun le khuntaka nei ani ding thu Churachandpur DC pu pawan yadafchan ashil Independence Day lomna ahin Churachandpur district DC pu pawan yadaf khulin ningata lomna hun ser hi jing darku atran ningati darku chenvia khulin pu yadafin India rampunzar kei pharata thu shil hal bokati namlam chitum tum min entirna umata chuzawa loman semna umate Zanikhan Pherzol SP David Biaklian ASI Joseph Kolni Hai in Roina Hnuya Lungthulin Khotlang Thuitu Hai Lungthulin Village Authority Officer in Rontlang Nahun Darkar Hivel Mang Ani Lungthulin Khosunga Organization Tinar Thuitu Hai an Changvea COVID-19 in Kharpui Niza le Somli Panisunga Lungthulin Khotlang Thuitu Hai Malak Dan le an Malak Paidan Ding Shilsa Anibok Hi hunahin Pherzol SP chun Sarkar thusu kangin COVID-19 lockdown le in zamin khosunga mipui pungkhom in sukhlim na hai khap ani a lo thailo thila khotlang thuitu in khom atul khomin social distancing zom tlat ding in khotlang thuitu hai ashil lungthulin khosung lut le suk thua national highway lampui kotsuwa lintlangpui local task force duty hai chu police le venghim na konga an thangtlanga motorin lonvel shimshim duty post zone atlungin achol ngei ding ani Solnum lawat lan lui motoran law umchun police kuma in shitir ngaldingen ashil bok hiba kahin lungthulin development action committee LDAC chu khosunga dan le thupek rural na chungthua police chun thuneina apeka huitaka dan chu kengko dingin angen khosunga sarkar thil khap zomnum no tu hai chu police kuma report pedingin ashila chungang mi hai chu anchanchin kimchang police kuma shilin police in dan ang takin abozui peding thu ashil bok Senvana Guest House kam indoor games bola ding hunchu JCB mangin norzona sinchan ane Guest House bola mekhi fit 130 by 100 ta lina bol ni ngati ti in ei thulak na chun ashil Senvan khotlang chun Guest House bola hi theito pinan thopa sintho tu hai khosak na ding chen khom an bol pe kani Thlajing ni som pathum sang ni le som ni khan Rims Hospital Infala Manipur Police Pasal kum somthum pasaraya upa COVID shipui in vailei na thi ama hi mayang Imphal khomi tuta lamfel sanagei thel quarter sa khosa me kani a limda thlajing ni hi khan khosik le in thuk har satna anei le in rimsain an goldinga lu tani ama hi tu lai na ya engine suk na nei lo ni sin khom police ani na anga asin thon a COVID shipui in voi tlan mangman tua achang ni in ei thulak na chun ashil ama hi Manipur state sunga COVID shri in vailaya thi sompathumna anita Manipur sarkar hnuya COVID-19 control room in thajing ni sompathum sangni le somni zandar na thusu ka simdanin Manipura COVID-19 kai musuk tapo sangli zale sompahni anvoi make active case sangle zarit le pali adam fel tapo sangni zahni somku panga COVID-19 leya thi mi sompathum Thajing ni som pathum sang ni le som ni khan Manipur pumpuya pasal chani Patriots Day ursun taka in ser ani Manipur Chief Minister Pu Biren Singh le Minister MLA le sarkar how tu tam tak changen Zanikhan Patriots Day hi ursun takin anin ser Chief Minister Pu Biren Singh roin parte in lan na hun ser bir tikendrajit an ro na hun hicham yai champat moirangkhom Thangal General Temple Complex Palace Compound Kangla muna nei ani hi hunahin Manipur Rifles polkhatin inzana sipailan thoin pasal tha sunna a silayan ka bok
kumsang khat zari somku pakhat thazing ni som pathum khan British in Manipur pasal cha Bir Tikendrajit General Thangal le Pauna Braja Basi haichu Polo Ground Bull Infala mipui tam takma an khai hluma hini mahin Niranjan Subedar Kajau le Chitrai Naga haichu Manipur zela khai hlum anni bok anni hai le Manipur lalram hum him nadinga sangkhat zari somku pakhata Manipur rank sipai le kumpinu sipai hai khongjom indona a thi hai po khrit jingna le sunna a patriots ke hi Manipura kumtin ursun le khuntaka inser ani Manipur Meitei Chong Manghai Laya Pol Shat Pol Tak The United Committee Manipur Chun Manipura Mipui Palai Dinga Thlangpling MLA le MP Hai Chu India le Naga Hel Pol Hai in Dik Na Chungchanga Tharam Thla Abo Ma Nge Ya Anmir Mun Sukching Dingin Anor UCM in Anthusu Ka Chun India Sarkar le Naga Hel Hai in Dik Na Indo Naga Talks Femek Chu Nguntluk Taka Ansui Zui Ve Jing Thu Shilin India Palai N Ravi Chu NSCN IM le India Sarkar in Rimna Zignani Dingle Azigna Munding Chen Hai Sukfel Dinga Mo Purna Pek Anita Thu Shilin Hing Ang Thil Poimo Manipur State Ngong Theding Thil Chu Alak Ursun Le Thu Ashil United Committee Manipur Chun Manipur Ramri Sukdang Lamtum Na Shim Shim Chu Thei Topa Ado Ding Thu Shilin Central Sarkar Khoma in Big Na Antutluk Na Framework Agreement Inkom Manipur Mipui Hai Ashil No Chu Anthim No Thu Ashil Bok India Sarkar le Naga Hel Pol Hai in Big Na Hi Manipur Abik Takin Meitei Chong Manghai Hin Angai Mo Ema Manipur Ramri Sukdang Lama Manipur Ram Sathlakin Royati Hi Anin Lau Bek Chu Ani Manipur Ram Hum Him Nadinga Lam Shwa Nu Na An Nei Chum Sangni Le Pakhat Thladau Ni Som Parit Khan Imphal Khopuya Ni Som Parit Zatin Anshing Na An Lau Chanta Ani Thakhatne ka sot Rajasthan Congress Sarkar Sunga Inshi Thim Nona Umleya Chief Minister Ashok Gehlot le Deputy Chief Minister Sachin Pilot Hai Pol Panhia Chialo Umtasu Inshi Thim Na Theitale Ninga Ni Zanting Khan Congress Legislature Party CLP meeting CM Ashok Gehlot Chengna Mun Jaipura Nei Ani Hi Hunahin Sachin Pilot le Ashok Gehlot Hai Khom Himtaka Insebaina An Nei Nukta Hi Hunahin Sachin Pilot le Ashok Gehlot Thoptu MLA Hai An Changve a Fekhom Hai Chun Congress Zindabad Sonia Gandhi Zindabad Rahul Gandhi Zindabad Ashok Gehlot Zindabad le Sachin Pilot Zindabad Ti in An Khek Chup Chup BSP MLA Launita Gajendra Gada Tuta Congress Zomta Chun MLA Fekhom Hai La Hin Thushil Na Ane Rajasthan State Assembly Special Session Hi Zirtop Ni Thazing Ni Sompalia Chanding Ani Leader of Opposition Gulab Chand Kataria Chun Ashok Gehlot Sarkar Ringzau Nona Motion of No Confidence Putlut Aniding Tu Ashil Congress MLA Tupa in Facebook a Atu Post Lane Thole Nizan Khan Bengaluru a MLA Bangalore KG Hali le DJ Hali Police Station Chu Mipui Pungkhom Hai Nanbe Buina Sukna Ahin Mi Pathum Anthia Mi Imanizatin Hlim Anturbok MLA Tupa in Facebook a Prophet Muhammad Trilsi Nating Pangthu a post ni Ashil Ani Hilahin Muslim Hai Lung Oilo Layin Buina Asukta Ani Buina Suka Hlim Turlaihin Police Sombukchung Anchangani Bengaluru City Police Chun Buina Hi Thunun Anita Ti in Anshila Police Commissioner Kamal Panchun Mipui Pungkhom Hai in Motor Anrobaka Police Station Khom Anbeiti in Ashil Hilahin Police Hai in Thothei Dang Nei Lawin Silai An Netbuk Angaya Mi Pathumin Antiphata Ni in Ashilbok Police Hai Beya Sarkar Mun Hai Suksitu Mi Zale Som Hai Chu Man Anniti in Times of India Chun Ashil India Taekwondo Chun Angela Naik Kaishuina in Referee Commission in Dinin Chu Rule Chun Sora Flair Prajakta Kaishuina Nuya Athletic Commission Khom Anindin Sabok India Taekwondo President Chun Referee le Athletic Commission Anindin Nasansu India Anthoka Referee Chatak Tak Ansuk Dok Theina Dingle in Zirtir na Chanok Lem Hai Impact Theina Ding Baka Player Han and Kol na Chatak Andong Theina Dingle Chanok Zula World Taekwondo Coach Hayam Thok Coaching Chataka Anhu Theina Ding Aniti Ashil Sabok Hinganin Din Lehin India Anthok Taekwondo Referee le Player Chatak Tak Anhung Persuk Ngay Ring World number 1 Novak Djokovic Chun
Cincinnati Masters le US Open a an hmel ding thu asuk chinta chunglai jingchun Rafael Nadal chun clay series sa chaw athang ding thu a shilve thung Cincy tournament hi thlazing ni som ni an thoka ni som hi parit sung in khelin US Open hi thlazing ni som tum pakhata in thoka tharam ni som pathum chen in khel ni ngati hi zo hin clay series in ahong zui pe ding ani players hai chun chol hun an nei man bek no dinga nga yani UEFA Champions League quarter-final games masataka chun French heavyweight Paris Saint-Germain's chun Italian club Atlanta chu 2-1 na in semi-final in khel thading in anin pet kai Atlanta hin Mario goal thun mangin minute som kusung zet ma an thuya PSG hin added time a Marquinhos le Eric Maxson high goal thun mangin awang nei le ma an hong changta ani PSG hi sangkhat zaku som ku pangan hunga Champions League semi-final an voi khat kai nok na chawani anin khelbui Atlanta high khom hi Champions League hin an voi khat in khel ve na chaw ani bok hinga voi khat in khel na a quarter final chen an hong kai thai hi football ngai na tu hai ngai sang khom an lo hle ani ole khang hai po kha Chanchinthar ei pung le ei ngai thak thai hai chu ani ngai thla tu hai hun mangin hoi